Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kadakilang tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat, akas lang napasamak laeng idi kalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Pamagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka na giti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Anapasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo, iti dayto yung programa, kat maibasa na kita pakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagudayin nga ron fisurat ti pagkasalitaan ni pagayam tayong Randy nga napolwan mapasublik kumapay tinaglabas. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi tanasapak manen nga nagriing nga madapay nasapsapa ni inang. Nasapakan sa launang nga nagriing anak. Ada anak di nga aldaw ita. Ado ka didikit nasapa nga mabaling nga mapasaherom. Ay, Domingo ita inang. Ado dikit masapa nga mapan nagsumok dali sa simbaan. Kaya dikit mapan makitsanda. Siyempre, Domingo Kada kayo na Nasapa kayo man nga nagriing. Balisapan na nalang ti uyek yo. Ay nang, mayatan anak ka, sinapo Diyos. Ay sak ko bakit yung may aginadang ti pagkapem, kaya naglutit pamigat mo. Sakbe ko mga mapangkagpasada. Nakaunakan sa amin. Dapat pandesal nga ikapek inang. Mambingatak tun sa di ko. Di ka rin dari nga papamigatan mi. Sa diyaton nga mabigatak. Agsublik, tumod lang. Agsubli ka pinatidayon, inang. At yung ituloy pala maturog. Diyak laki di makaturog ka, anak. Pampanuntek nga rod. Kasanong to nga rodan no, awan akon. Anak? Kasanukan to, no, awan akon kunak. Papanan nyo ko ma. Karayo lang kagsakit. Kasanon no mapangkuntod danunan ni amang mo, kundi di ading mo. Sinun to pwede ka doon kitne, 38 ni taon mo. Di ka malagasawan. Ni nanang, ni inang, mangrugi ka di manin. Di ka di manin panag-asawak ti irang-irang Di mo ka din ang muti agarem, kahit gwapo kamit. Uri no tricycle driver ka lang, anak ko agad. Ada singpit kamit. Adun ti ornong mo. Mabalim mo ti agasawa. Kahit kakaroon ti amin anak. Kaya't kumitente ka awir tagbalin nga apo ko. Nang, amok ti agarem. Ken saan nga nasken pa yung agarem. Tado di tari kita makipalpalo di tirik data kanyak. Ngem anya. Hay susapo. Di mo pala nalipatan dedi in grade. Nang inakon. Barang no, adang mapasero nga guru uray dita waiting said. Buena mano. Yaw mo manin ti saritaan na ipalagib ko lang di ingrid. Baka ko nang mapasublik lang kung matinaglabas. Ko nang. Sige, tarabayan na kakuha ni Apo Diyos nagnanayon, anak, agad nanad ka. Laglagibang te ko na ka. Mangkita ka ni ti asawa, pututam to nga dagos tapno at damot ta na pukok. Apa? Dahil ta kay ngamin kat. Tilad na nga bagbagayo, di kat sumrumanin ti uyak yo. Sa nga pulon nga tawen sipud naturog to'y pusok manong. Kalpasan de ti panakiasawa ti dati nga nubyak ani Belen iti Hawaiano. Buen, talo nga tawen ti kapao ti relasyon mi ni Helen, wano ni Belen man. Maplanong itin ti kasarmi. Ngayon bigla nga dadimte nga Hawaiano iti lugar mi ket nagkursunada ni Belen. Sinugat ni Belen ti pusok manong nimi. Ket nabaybay ak idi ti panagpasadak iti tricycle. Ngem ka po iti awan sarday nga pamagbaga ni inang kanyak. Nililiwag kumatlaing dayta nga panagsagapak.
ngem nalipatak met ti agarem. Ken numanen ipalagip ni inang nga mag-asawa akon. Ngem basang kay bagak met manong nemi tinakam ko. No dumte nga talaga para kaniyak. Ti padaki asawak. Mapasamak la mapasamak. Mabisina ko tajak pay ng bigat idi tada itulod ko ti asidek ti NCC. Taga Tilawag man Northern Christian College. Idi tagbuel tahak ngagpadaya. Adamang paypayapay kanya ka masikog. Nakaw. Masikog idi sangot ibay sa nga gagangay lang apartment. Sinarde nga ka. Hindi ka masikog ng peso ni. Abi nga sang ambulansya ti ayabanda ko ma. Naglukot anak ko. Nagsakit. Rumalsan nga talaga. Tulungan na kumakuya. Please. Alala, misis, tepalam lang. Tepalam iturid mo. Ni ngamin mister mo. Abi nga siksika. Kumakit nangayap kayo ti DPS. Masapul nga daw may nga ambulansya ko ma. Alay ko, tulungan ako na. Nga aglogan kat ni. Sa nga basta sa kastan, manong driver, rumari na tulungan ako. Sige, may kakarta tulungan kang lumukan. Sige, aglogan ka. Nagnanabiyusak mo ten manong. Kadyak payahamon ti sa dino ti panghipanak ken kuana no manin talyawag ti pasahero kasta onek ti panagasasog na nagsangsangit. Ayos sa apo aya. Ambulansya ko ba kami ading ko, tinayabam, nga saan nga saan ka nagsada tricycle. Iti hospital ko, di pangiturungam. Ay, iti hospital, Diyos ko, pati siya nag-nervous na niya. Nay ko nagsakit, kasi labumtakin di tiyan ko. Ay na, nako. Anong sa misis? Misis ka lang misis, Miss Pailaeng. Nagsikugak kabalasang. Anya? Nagatingarot na ganak ka. Dadadya kagayan, kuya. Linaksindak kalbasan nga naamwanda nga. Nasikugadak. Ngayon sardin ko pa yun tinagbasa. Tingarot na kasikug kang kayan na. Nabayagan nga awan, kuya. Binabayan na ko. Naulpit na dyan nga lalaki. Ano ko, nagsakit. Anday. Asidagdad, misis. Asidagdad. Ay... Hasbin, peras tinagang ko. Hasbin. Kuya, please. Di na panawan, ha? Awan timang tulong kanya ko, nawang kwartak. Ana? Nawang kwartak, tulungan nak, please, kuya. Pangasim anak mapanawan. Diyos ko, aya. Tila masarasarakan na ko naktinakim ko. Ini makadanon kami ti hospital, manong nemi. Tinulungak ni Asmin nga dimsaag kadi di makita ri kiti guardia ti ospital nga iti emergency ti pasahero insabat dan ti stretcher kimoyo aging gana iti delivery room manong ko kuya anak papanawon please saan nakabaybayan kuya wen awang kwartak awang katuwak anak ko patayag tan na tulungan ka Asmin. Awan ti pagdanagam. Kat agararak ta kinapod Diyos ha. Isot imang isalakan kadaking nga gina. Maispal kay kumang nga gina. Agyaman kuya. Agyaman Ini damagan da kanyak banong nemi no kapin anok ti pasyente. Imbagak nanubyak isuna. Imbagak tangkas dyan ng papaosak. Da nanubyak masikugan magpasangayan. Kaya gabutan namnamayek nga masapul kwarta. Masapol ti kwarta nga paggatang ti anyaman nga kasapulan ni Hasmin manong nemi nagdardarasak nga napan iti kasitgan nga ayan ti ATM ket nang withdraw sakman lang nagdardaras nga nagsubli ti ospital ket kasta unay manong nemi ti yaman ko iti bagada nga nakapagpasngayan ni Hasmin ket adu manong nemi dagiti pinagatang da nga kasapulan ni Hasmin ken kasapulan ti Maladaga idi agsubliak man ti ospital impakita kanyak ti nurse, ti anak ni Hasmin, nga adda ti nursery section mano. Babae, nagpintas, nagkiyot. Kalpasan na panak, iti nang ipanandakin ni Hasmin. Abag isumutin mano nemi nakariing isuna. Pinaturog da nga taya. Kuya, nakitam ka din ti anak ko? Wen, babae,
Nag-cute. Kasking ka ti kapidnas na. Agyaman ak Diyos ko. Agyaman kami. Kaya nagaman na unikeng ka, kuya. Nagan mo gayam, please. Randy. Randy Pagirigan. Haan. So, bali ni Randy Pagirigan at asawa ni Olive Dayay. Randy Perez. Apa ka Perez tan samet? Suarez, kung alam sa kanitay. Perez, siyak nga ti Suarez. Kaya manak kuya, Randy. Noawang ka. Diyak lamon, no, anyo ko man nagmanagan mi ti anak ko. Nakasaysayat ka. No, kumata, sa bali nga tao, tinasarakak. Pag nanunak ko pagtaktakan ti oras, ken paggastusan. Isu na lang ta, amangan numaamo ni misis mo da ito'y, nga inaramid mo kit kaungat na ka. Ngayon amok ken patsik, ano kasun ti kinaimbag mo, kastaman siguro kinaimbag ni misis mo. Nilayang inang ko ti kadwa kit jabalay mi, Hasmin. Gayet mo sawin, baro ka pa'y? Awagam, pangituludak to ken ka. Inton rumor kayo ken ni baby. Ken kasapulang gayam nga, ibagam tinagan ni baby ta, may iristro, itangal daw. Kuya, nagkakasangit na kasta. Diyak makasubli ni ti apartment nga nag-apuak. Tingil da pa yan nagiti arwatek, kanda duma pa yung gamit ko. Tanong diyak makapagbayad iti utang ko. Kat papulis dak pa ay. Ano ya? Hindi taramindak kuya, please tulungan na. Itultuloy mo ko matimang tulong kanya. Ti mangtulong ka na kami kani Angeline. Angeline? Angeline tinagan ti anak mo? Kuya, mangasim kuya, please. Sakit na kasta. Kat pumangpangit ka, nagsangit ka. Nagpintas ka karon. Peso, pumangit ka, nagsangit ka. So, nung kayat mo tulungan ka hanggang sang sangit. Katuhin, tulungan ka. Ituloy ko timang tulungan ka. Kada kayo kina Angeline. Basta, isa din mo nagsangit, ha? Ay, gaman na, kuya. Amon, kahit ka kung mga arakopen. Hana? Tapno, may piksak tinalaos ka pa nagyaman ko kayang ka. Ay, gaman na, kuya, Randy. Uy, tayo narakop na kagpaiso. Uy, kuya, hulog ka ng langit, kuya. Intultuloy ko ngagpaiso tinang tulong manong nemi kadigiti agina. Nabang ko binayadan ti utang na iti apartment nga nagkasaraan na nangi kasaraan ken kuwana ti nang sigug ken kuwana. Ket awit min dagiti gamit ken arwaten na ket kadwamin ni Angeline. Nga kastaon iti sidhaw ni Inang agas lasaan nga mamati dumteng kami dito'y balay. Ay nabarok, anak ko aya. Ikaputi kinakulit ko mga ibagbag ang asawa ka ni. Saan lang asawa no di kat adapay na pukak. Ay po. Kitam kadlaing pud no kandidato nga magkita karande. Tagtagin ng kadilaing ha. Ano ibagak na pud no inang anyat makunayo. Pud no nga nang isang pet kanti asawa mo kinadapay na pukak. Ay po. Kasano ko mamak, no awang matimbagam nga, awang matinobyam. Kasla di mo amo tagarem. Kasano ko mga itay lang ang bigat ng impalagip ko, nga mang sapul ka nito agbaling asawang kalbasan na, dimteng ka dito balay nga, nangato pa lang jiirit, akadwa mo dagiti agina. Nagpintas nga ina, nagpintas nga, nag-cute nga anak. Ay na, anak naga mo, balasan ko. Hasmin nana, Hasmin! Pagandam ganda. Hasmin ka. Nganyat aslag na. Ala ni nanang. Inang. Inang ko nam ngaron, ha? Hanga nana. Hasmin. Inang ko nam ngaron, ha? Hanggang tiubing para ka ni Randy. Kati apo ko. Imubing ka. Kunak kuma. Ubing ka nga para ka ni Randy. Kati apo ko. Matmatoro.
Muti mamay, ta ubaek ay na. Hindi pa ilang mailiwak nga da kumamaten kastoy nga ubaek nga po ko. Ket addan nga paiso, wow, nag-cute nga talaga. Ay na, ay na, mabalin akong nga ako Mabalin kong ipukaw ni ti karuba nga addan na pukok. Addan asawa ni Randy, dapay na pukok. Ay, Jesus, alala ni ina. Tapos kung mangipukaw yo. Istorya akto kada kayo. No madamdama ti amin. Ako yung kagpailang nga umuna rin kiti agina iti kwarto da. Imbagtaan da bakante nga kwarto dito balay tayo inang. Ay katuwa na. Kine. Anya ti ko ana ni bagbagam. Wala ni nanang inaya. No anya kwarto yo. Kwarto yo amin na. Saan ka di kakasta? Ni nanang ilawlawag to kata kayo, ilawlawag kundo kata kayo yung tumadamdama ko nakmet. Basta tinasken kat si awat kayo kada kiti agina. Kadagyan da pa lang dito'y balay, ha? Magkipagyan da pa lang dito'y balay tayo inang. Noon niya ti amok kanimbaga kaniyak ni Hasmin manong nemi kadi sumet tinistoryak kiniinang. Kaya naamuan na no kasano ti kanakkel ti nagastok kaya naksay iti ornong ko iti bangko. Ay, susapoy. Nagdakal mo ti gastos mo. Di mo madgayam kapin ano anak ko. Nagbalil lang pasaherom kalpasan na. Naggastom ti dakkel. Nanang niinang met. Tapi ko mga agbabawi ak. Iya po ya. Diyos ko. Pinampanunod ko inang. Kaya naragsak ti tumulong. Nang runa kaya talagang kasapulan ni Hasmin ti tulong. Isuda agina kasapulan da. Kaya no manuman ti nagastok para kanakwada. Dakdakkel ti supapak na. Saan kaninang? Alakit na sapi ko maanak ko ka. Tagkudrop ito pa nagkita. Iplastar ko man antiyohos ko. Alay, tuloy yung ano din. Alakit sabi ko maanak. Ngayon maburbur siya anak man. Kasano nga mina napasamak keng kuha na tikas diyay. Istorya na. Hampay unin na huwag kanya ti amin ang. Ngayon ti pagawatak. Iti istorya na. Kat tagakayan iso na. Tagakagayan. Binaon di kita naganak keng kuha na dito lawag nga umay agbasa. Ngem nakinubyo. Nga nagsikog isuna. Iso kapilitan nga linaksid da nga anak. Ing kasayra kano tinakasikog keng kuha na. Ngem ti makadakes. Upat kano abulanen nga binaybayan na. Binaybayan da nga lalaki isuna. Ta upat nga bulan pala idi binaybayanan. Di na nabaybayadan di kasera, di apartment nga ron. Masin ti ama ti Angeline. Apay nga binaybayan na rigit agina. San dito itatayan na. Ken baro ka di pa'y na nga lalaki, wano adan asawa na. Dati ti Jack amo inang. Saludsod ng amin Ang amon tayo ito babayan ti panagsaludsod ko kini Hasmin. Tinasken ita inang. Ket dito'y da pa'y laing agnaed. Kan tulungan ta ko man kita agina. Tulungan ta kita agina inang. Kinawan ti pagdanaga manak, siyak ti makamo nga mang dalagan kini Hasmin. Ken tulungan iso na nga mang tagibi kini Angeline. Ngem ti saludsud. Ano ni nanang? Ti saludsud anak. Kasano ti kapaot da nga agyan ditoy. Ay na, itapay kat ibilang ko, nga pukok na dyan nga Angeline. Agsakit to lagi di unay tinakim ko, inton mapukaw ko ni Suna. Maluksawag to lagi di dudumteng tunday ta, nga panawan nga ipapanaw da. Saan to kumapasamak day tayo nang? Ana, saan dan to kumapumanaw? Sabi ko tagtali na edda dito hitig na nayon. Alakit, sabi ko Naragsak kami ngagpadpada kini inang sipod at dandi kiti agina iti dan nami, manong nemi.
At nayon nga pakaringguran, apakaragsakan mi, dagiti akina. At nagibit, kanagayak nga maladaga, ito nagtibalay mi. Inspirado ak nga mapanagpasada, may iliwak akanayon tung galagawid ket dagos nga. Mapukaw tinagmalmalem nga panakabannog ko no makargak tun nga maubat ti Angeline. Ket makitak tumeten ni Hasmin. Nawa? Angeline anak. Ada nito ito. Uy, kasla maawatan nanti sawa. Tao misem. Ada ni Tito ka nakatawa. Kasla may iliwat ngagbalbalem nga awan ni Tito na ha. Okay. Hi Angeline. Nakalabar ako. Nakalabar ni Tito. Namanglo ako. Mabalingkan. Nga ubaen. Umaykan. Maiiliw ko unay kang ka. Umaykan. Tago bata. Umaykan. Iti pa nangawalak kay ni Angeline manong nadalapos ko di. Barokong ni Asmi. Saan ko narantawain ko na ni. Hanga nakabra manong. Nagpintas di duwang mansanas na ano. Nutaduma, mabuyak ti panang padede na kini Angeline. Alala, ang kakaroon kini Tito anak Uy, nasingpet no ni Tito na timang karagaging ko na. Ngim ni Tito na, nasakit na natin dedem. Kadalaman, narantanan sa samita. Sorry okay lang. Kumusta ka nga nagmalmalam nga Naragsak kami, awan ti problema. Tanakasaysayat wanay ni inang mo. Kasla saan nga mabanong nga mang tutulong ken mga asikaso kada kami nga gina. Amom, saan nga mabanong ni inang? Taragsak na ti mga asikaso kada kayo. Imbilang nan nga puko na ni Angeline. Tikid ti pa nakaikawa na no pumanaw kay ton. No panawan na kamton nga gina. Na? Dakil to lagi takawami ko, nak. Into no panawan na kami. Kapag nagsanay ka. Kuya, data pakariribok Ana, datanong ka ti pakariribok no daduma. Umuna. Kasanon to nga makapagsupapak kami kada kayo. Nakadakdakil ti utang mi nga na imbaga nakim kada kayo nga gina. Nagroon na kayong kakuya. Dapit sangit ka matin. Nidangal di bang panunutay. Kasi nung makamagbayad kada kayo. Dapit nga nagsangit ka. Si kansamit timangit. Imbas ka na Angeline. Angeline anak. Kita man ni mami mo. Agsangit kindi, apak ko naman anak. Kahon tirumbe nga pagkasangit mo, mami. Ko naman, ha? Saan nga agururay ni Tito Randy, iti supapak iti tulong da. Ko naman, ragsak da ti tumulong, kadata, isuda kini Lula. Ko naman anak, sige, ibagaman. Ado kiti banag nga pampanutek, kuya. Kasi nung umaawat nakpahid na papakin ni mama, kunadang awatan nagtumanen, nga anak, no kaduami ti ama ti anak ko, nga gawid sa di kagayan. Kasi jay? Kasi nung amin ti ama ni Angeline, ulbod kan balang kantis na di nga lalaki. Sa mo gurahin ti ama ti anak mo, Hasmin. Ano? Saan mo agurain ti ama ti anak mo? Tanya ko mga ruti, mariknak kang kuha na laman. Intultuloy ko kadi. Itultuloy ko kadi ko nakuma, ti mangipatag kang kuha na itilikudan, ti inaramid na. Inkari na kang tinaktubaybayan. Nga dinakamto baybayan nga gina. Imsa dinutayan na. Sa dinutayan ti kasapula miso na. Sa dinutayan na laman. Awan. Imbag lagi din dadimdang ka, kuya.
Nga si katimpa, iti Diyos nga nang tulong ka na kami. Nga saan ko mga sika? Diyak lamon no, niya kuman tinagbambanagan mi nga gina. Iso ang yaman na kuya. Ang yaman na kada kayo kiniinang mo. Kurang na lang arakupan nakmanen ni Hasmin itinalaos nga panagyaman na itinaitulong. Naitulong ko kaya naitulong mi. Di pa nang tulong mi kanakuwada nga ginama nung nemi. Bana nga magustok kumamit marakupan nak. Wow. Nakapimpindas tila nga na nga naganak manong pero nga nagpudaw nga nagklinis ti kutis na nagmayat ti sukog ti baro kong na padidyan na kuman ni Angeline takwak medya ba sa kunak kuma. Kahit ko kumamit nga balsen da itang arakop na kahit kumang ha. Gurka. Yakid din. Naging gaak lang ti arapaap manong nemi. Wen manong nemi arapa-apak nga arakupen nak kumamanin. Kahit ko kumamit nga balsen det nga arakop na kahit ko kumamit manong nemi nga punasen digiti luana nga agkak kumadi kiti bibig na. Agayatak unayin kang kwa manong. Agayatak kini Haspin. Ang saan nga mabalin. Saan nga mabalin nga pagturek dito nga marikrik na tadadan tulahe nga masaktanak intun dumteng ti panawin. Nga da kami, kat panawan na kami. Dumteng to manong nemi ti panagpakada ni Hasmin, intun mabalin na nga ibiyahe ti anak na. Intun umay alain ida ti lalaki nakasikog kang kuwana. Iso nga mabalin tsak kayat nga palubusan ti riknak nga kayat kang kuwana. Tapno sa anak to nga ad-ad masaktan. Kuya, mabaling ka di? Nga niya, narakupen na? Samong ituloy. Tano aramidem, baka jak manggawiden tiriknak kad maagkak na ginibibig mo. Itapay Hasmin ka makarik na akon nga patpatik ka. Ipatpatig kayo nga gina. Kuya, aday bagbagam? Saan mo nangeg? Saan? Ta self-mat data. Imagtasam mo nangeg. Kuya, itultuloy mo kumatimang tulong kada kami nga gina, please. Sure, all the time. Itapay taan niya, kuya. Urian niya klase tutulong ti betad ko. May dod ko lakid di. Kabay lang may lakid di kiniinang. No kayat mo. Ibagam no sa dino ti pangsarakak iti ama ni Angeline. Tayo nagsapulin. Ha? Kat ibagak nga naganakan. Ibagak nga nasken nga ikasar na ka. Diyos ko. Siyak ti masaktan. Iti tayo tang ibagbagak. Siyak ti masaktan. Kuha kuya, engineer isuna. Engineer kayang. Uwan kuya. Alat na gana. Masarakak isuna ka na kita ko. Madama nga mararamid nga project. Alat na gana. Engineer Junar Arizona. Taga Vegan City. Ada iti project da dito ilawag. Isot tinanggam amami. Awang pa asawa na. Hala? Awang pa asawa na. Kading ka rin na dinaktubaybayan ng iti nalpasin ti project da dito ilawag. Nag-awit mo tan sa Jevigan. Kat manipod aging ganay ta. Manipod hindi aging ganay ta. Kat samot nga nagsubsubli. Kasta, aging magsubli to. Agsubli to lagi din. Sa pulen na kanto. Agsalutsud to iti naggapuam nga apartment. Kinapudno na Hasmin. Imbagak iti aking ko kati apartment. Ngano andan to agsapul ken ka. Umay da kalayan kita dito'y balay mi. Imbagak tinakan ko. Ken napakasarakan na kanyak. Kasti kati kuya? Uwen. Imbatik sa jeti gusto nga nakan ken address ko. Iti nagkasaram nga apartment. That just in case no dantog sapul ken ka. Amudan to na sa dinong papananda. Inaramid mo data? Wana. Ngim,
Sa pulad ng tupeng ata ni Junar. Rumbeng laeng gabot ada sungsungbatan na keng ka, Asmin. Saan, kuya? Ano na? Saan? Ano ti saan? Saan mo kaya't nga umida ka sa pulad nito? Tiyak kaya tinisuna, kuya. Awanin ti marik na kayat. Saan nga rumbeng ayat hindi kas keng kuana. Game iso ti ama ni Angeline. Oray pa ay. Oray pa no anya tararamidin ni Junar. Di nanto may papilit nga putot na ti anak ko. No, saan kunto na kaya ti suna. Awan, saan na mabaling may papilit. Oray naramidin na. Ngayon na samon game patpating ni Junar. Asinungot itan ti patpating mo? Hasmin? Ha? No sa amon nga ipatpatig ni Junar kunak, asinungot itan ti patpatig mo? Manong nemi saan na kasinungbatan ni Hasmin tanairanamot idin nga agloko ni Angeline. Mabisinin. Netan, datan tinururay ko. Padadyan na mismo ti sangwanan. Pinadeden ni Hasmin ti anak na, manong nemi. Deta. Alam kuya. Sorry kuya. Gurkatan ka di kwarto mi. Kamabay ng pa padigdik. Dadak ko iti sangom. Nagpindas ka, Hasmin. Kuya. Siksigar din. Ingay di kwarto yun. Tayo sadya mo padadyan. Tayo baga kiniinang ang gitasaran ng mga tayo na. Indasar ni inang ti pangrabyan mi manon mi. Idi ta makaturog man ni Hasmin. Idi ta mapaturog ni Hasmin ti anak na. Nakakalang lang kami nga manom nimi. Kit ko na ni inang. Kadum ti mga anak ta agsida ka ti sidain tayo ta mayat nga pagpatubog iti suso. Tapno anda nga na salon at ni Angeline no agtultuloy nga ti baruk mo nga agtaraon. When inang no nasanun at ina inang nasalun at ti anak. No napindas ti ina, napindas ba ti anak? Hindi kami inang. Pudno deta. No kasano iti kinapintas mo idi kaan anak mo, Hasmin. Napinpindas ka man itan. Ay nakas kumakeng ka. Ti kasalun at kinapintas tagbalin nga manugang ko. Iso nga sikaran di anak. Aglalaing katapno. Adan tumatan mamanugang ko. Ken pudpud nung apo ko. Ken, ketne, lumakay kan loko. Lani inang ibagata may lumakay. Inang met, siyak man tinalagip yun. No, kaya po ni inang. Ubingak pa inang. Ken dumteng tumatlata nga. Dumteng to lata uren no jak sa pulen. Di kami Hasmin. Ha? Ti kunak, dumteng to ti para kanyak o jak sa pulen. No, itikas keng ka ti kinasingpit na kuya. Ken kinaimbag na. Ti babae ti mangsapul keng ka. Ti babae ti umasidig keng ka. Oh, nangigyoy nang? Mismon nga ni Hasmin ti nangibaga. Dumteng to ti para kanyak. Oray no saan ko na naskenon nga sa pulen. Alala, sapay kumana ka. Sapay kumataadan. Nagtultuloy ti kaadda kita aginay ti sidong mi kiniinang manunay ket maragsakan kamunay no payagpadpada kami kiniinang nga mamati nga dumteng to ti aldaw nga mapukaw mi dagiti agina ket agladingit kam tulakid iti kastauna kaya ti maysa nga aldaw manunay ay ayamin ni inang ti anak manunay ni Hasmin alakit to makiayayam nita. Alalala. Ay na, makaayayo nga talaga na ito yung Angeline. Ket no panunutek nga iti may santong aldaw ket awan to ni sunay na. Ay na anak, agsangitak ran ti anak. Kasla ita, agsangitak manen nga mang pampanunot. Nga dumteng to ti gundaway nga mapukaw tayton ni Angeline di isuda nga gina inang di kay sangit akastakid ni
maluya anak. Orimit ka siya kinang malidingit akmet. Kinapudno na kat, hindi pa ilangan nagbalinan nga napatig ni Hasmin kanya. Isuda nga gina. Ipatpatig ko ni Hasmin inang. Ngayon manyangarod, inyangarod ti, ngayon anya ti panagrik na, kaya't nakakadimot ni Hasmin. Mamati ha kakayat na, no ibasar ko ti kinaimbag ko, kaya kadakil ti naitulong ko kadakwada inang. Ngayon saan nga bagay ti pintas na. Ubing unay para kanya. Manulat ti tawan na. Saan ka ding isumit lang tinagkunakin ka, nga dinan kayat ti engineer nga nakasikog kang kuana. Una na lang deta Ngayon no talagang agsubli dahi dyan nga engineer junar. Kat agkarimanin kang kuana. Dakkel ti pamatik nanang. Nga agsubli nga dangos ti panagayat na kang kuana. Ken may isa. Diya kayat ti mangnamnama. Diya kahit di magnamnama to no, mangnamnama ak nga dakam to kini Hasmin ti agasawa. Saan tumidlang mapasamak? Adadalakid di aglading ita. So nga, inang, isarding tayo ti mangnamnama. Basta ti panunutin tayo, kat mapukaw tayo to digit agina. Mapukaw tayo to. Saan tayo nga kukwa idainang? Adda sa baling ang tagikwa kadagiti agina. Opatan nga bulan ni Angeline manunemi idi ta dumtengen ti pagbutbut nga mi mapasamak kini inang. Iti may isang malem panagkapok nga napan nagpasada iti tricycle adda nakaparada nga asul nga kutse ti sangot ti balaybi. Ket sinabat nak ni inang idi makita na kay na addan ti ama ni Angeline ran ti anak ang sasalita da kini Hasmin iti salas. Ket indra na ti kastoy nga malem nga papano inang. Kayat mo kadi nga pumanaw dan. Jakman kayat inang. Ngem awan ti karbingan tayo nga mangigawid kadakwada. Adda karbingan dahi dyan nga engineer nga mangipano kadakwada at nisudag din na. Mabaling ka di nga rod kat adda gaya mo tan asawa dahi dyan nga engineer. Anya? Sinag ko na ka na kayo inang. Kadi magamit idi ni Hasmin nga baro pa lang ni Jonah. Nangig ko itahay. Nagulubod dahi dyan nga lalaki. Imbaga na nga baro. Ngim adda gaya mo asawa na. So nga din na may kasat ni Hasmin. Umay na laki tahin danak na. Punto ka di magayo inang. Punto ka di. Jak laki din ang bidto. Tinangig ko anak. At asawa na. So nga ay na anak. No ipatpatig mo dahi dyan agina. Saan nakalangit nga ririkat mo't nga ayatin ni Hasmin. Hindi pa hilaing nga nadlao kung agayat mo't kang ka. Huy nang. Sabi ko matapot na ti kunayo. Sabi ko Nakaimbag unay ni Apo Diyos manong nimi tapat check nga isu ti akin nakem kadagiti amin nga pasama. Impay na kada kami dagiti agina nga iti maysa nga aldaw nga agpaspasada ak iti tricycle kalpasan nga impalagip ni inang nga malakayan akon nga baro ket napasahero. Ti maysa masikog nga nakakaasi nga mangsarsarapat ti tiyan na. Ay naapo. Gayam ket isu ti agbalin nga katakta ko nanay ko, iti dahitoy nga biyag. Ket iti dahita nga rabi manon nemi, ket nagkinari kami keni Hasmin. Tasaan na si Murot, karejay nga tunar, no di ket nagbati da. Ket nangig ko mismo manon nemi nga siyak kanun ti patpatig. Kuya ka di pa lang? Randy, hindi pa ilangan nariknak, di kinapatig mo kanya. Nga kabutasan akon nga ipatpatig ni Jonah, kabutasaan kon nga ipatpatig ni Jonah, kalbasan din naramid na. Kaya idumteng katibiyag ko, kat impakitam kinimpariknam, di kinapatig ming keng ka. Agayatak idin keng ka, Randy. Kadi, naging narakop kami manong nemi din na kayo irot ko mo dyan.
Marakop kan. Akastoy kat may pariknak mo kasano ti kinabatig mo kanya. Kipatpatig ka unay-unay. Kada kayo nga kipatpatig ka mo't unay-unay, Randy. Awanin ti sa pulik pa. Kat kapatasan tan nga problema ni Junar. Dadamat gaya man bukod na nga pamilya. Kat taramidan tasmin kaduwatan ni Angeline nga sumarang kadagiti naganak ken ka. Kat ipakamuta ti pa nagkasartan. Ngayon tumitin di pa nakabubunyag ni Angeline. O Randy, nagyamanag ka dimteng kay ti biyak ko. Taking nga gina. I love you. I love you. I love you too, Randy. Agora ka, mabalin ka din. Mabalinin. Upatin nga bulan. Mabalin na nga ro din tagarabin ti baby ni ading ni Angeline. Naggimas ka, Asmin. Nagpapas kami kina Asmin. Iti da iti nga rabi manong name. When, kalibagbagahan na kanya, nga nalalay nga kanungim ni engineer. Peso, uy. Adado ti amo ng misuna. Engineer kan tricycle driver ko naman. Nalalaing ka. Ngam ka po talagang ipatpatig ka. Sikat ipatpatig ko. Kitipatpatig na. Another round. Ha? Another round. Siyaksama, surrender kin ka, ha? Kaya mo itulok, ipalubos nga lumakay kan. Tsaka ipalubos. No kasanot kinarugsom kastak. Kasta nga ro tinapasamak manong name. Iragdama manong name ikatuan de kita anak mi kini Hasmin. Nanayunan ni Angeline manong. Kahit nakaragragsak kami. Kada ito nga rod, manong name, ti pakabuklan, ti pakasalita, nakaslay di kalmalay nga napasamak. No pa'y adun nga tawan, tinapalabas. Hanggang man naglawo na itaanus mo, nang ibasa, kat sabi kumat, adamat na ibatik nga adal, liwliwagan pagsarmingan ti biyag, karagadi padak nga dimngeg ken nagbuya, more power to you. Program manong, and God bless. Tuwing nga dagkaman, nga pagayam mo, Randy. Thank you, Ken Karande. Tingnan pa ng ibura, iti pagkasalitaan. Thank you.